Ahanbada Bebang pan malam pumnamak Tembiba Ay ko'y pumnamak pumagi saktamda macha nupi o na sembiba Ishorbu hagatle Nasi ko'y gi Sheng laba at chumba church From Jisu Kristana Saint Peter da Sorgo ki chabi mamunda sinaki Masi ki chabi ase Cornelius ki imungda Gentile apagi damakta Achaw bathong hanok pire Madugi mapan na ako'y chahilising Henba matam sila Ako'y gilamnam asidasu Prabhu giyay papawjan si ako'y datong lalari. Mahaki mangan asiko'y pange. Magi mangan da ako'y chatle. Amam bapum na magsi. Prabhu Jisu Krista isorgi matay bungona ako'y da lopok pire. Tagadle! Isor mo tagadle! Kariso pamubulay na. Machano pa amagkat ado ako'y gidamagta pibile sing labi ima Mariam nagi ma mi oiki mahak na ako'y bukan bibagi ngasi ako'y asigum lalaba tamsiraba layla laychatki managa sila mamangay da Israel singbu Mahak na pija pitag pibugum na Kasi ako'y magi Shanti gikuya kada Ako'y butambile Kiamuk paba probuno Ako'y tagatse Ngasi ako'y lingsing si Cross da Prabhu Jisu Krista na pangting doon na Ako'y gidamakta magi Aroy ba sure Piram daida Mahak na haiki Henupi Nang ginachani He icha Masinang imamani Hen ako'y gitamagta sinabire Yay pabi Mahak na Hoy Hay bagi Ako'y kanbiba pangbani Seng labi imamo ko'y ikay kumnay Mahak po nung siye Mahak ki pita kiba Mahak po sang karbatang na kin kiba do Ngasi ko'y yaw na bahap tazare Masisi Macha ako'y po Kanbina na bigit magtani habasi Ako'y kalubada Mahak po nung siya bang amde Mahak po tagat na bang amde Mahak po ikay kum na daba ngamde Ikay kum na jay ima Nakiteng bang na ni Ngasi ko'y nachasing Masigi kuya kada Ako'y haraw na Prabhu Joy lao na tagat pa ngambase Ako'y gipa St. Joseph Naku ko'y nung si Nakti wangang de Nakti hoy Kay kaktan Isyor na hay pum na maknahak May hay balite Hoy hena Nahak na Imaga Prabhu Nag-selfie bibigyan na magta Asigum labag kan biba Ako'y pangmani Ipa St. Joseph Nahapo Ako'y nungsi Nahapo ko'y tagate Nasi ko'y gi marakta Ako'y gi Chan ba Archbishop Aduga magi Chancellor Aduga Father Sing, Sister Sing Loy namak Hazaba Miwoy pum namak Masida Lengbirak palse Taram na Noy bukok chari Ay kangi Noy kibalay te Noy bunung sibana Mangjel thana
masi thadabagi khongchat asana thalabagi khongchat aduga nungsibagi khongchat lakpagi damakta ishorbu thagatle koi hojikti imabu ikai kumnaba isai sakani madugi makha tabadi koi achanba archbishop aduga magi assist tawgadabada kumnama senjari like Ave Maria Gracia Plena ebedo saganaba nungsingdari
Mapamasidat tiliba mayam ho Kristagi Mingda welcome taujari. Ngasi ningsijar penumit ase malim sin thungna lehiba Catholic Church ki numit tadi a feast of the exaltation of the cross. Kristagi cross se na may pak pani hai bagi numit adu ning sing na pani the triumph of exaltation of the cross. Ngasi ki numit asida ako Tengkonjang ki retreat center da family of faith ki retreat center asida ako na Kadilin. Ngasi ki function asida ako na chauba thudang ama lawgadawri madudi unveiling of the cross monument and the cross. Manipur da asigumba cross asi leite aduga asigi cross asina khwaidagi abang ba cross ni cross macha macha singdon da thetpa cross mafam lei akoi ki Catholic Church na erect uba atai na erect uba cross lei adubu akoi ki cross asina khwaidagi abang ba cross ni aduna cross asina akoi may pakwa tibibini victory tibibini cross ta akona arusi ang apani cross ase satiba nihat amage kulay ni upay kulay ni hoy instrument of torture and execution. Jisu Kristabu cross ta pangting yuna hatibini aduna cross asi ako na yengti pam thokpani cross ubada ko asiba pokadamni adu natre Jisu Kristana cross ta shergam pangting duna shergam humlaga humni subanumita ingat tuna ai ko salvation aran Khoupum ti ki bagi matung dadi cross asi no more instrument of torture, instrument of fear. Asina cross ki mateng na akoi bu Kristana parte ki handok pibene na ran Khoupum pibene na sorgo laibak yaw hanga tabene na cross bu kuna nungsi bene cross na mai pak bene ati ku numida adu akoi ngasi nak bene akoi ki Catholic Church Manipur da Archdiocese bu parte di ngasi ki numit ase red letter muk angang mana diary da iraga thamgadaba meeting red letter de namak ase isor ki khudwal dani we praise in the first place the family of faith persistent effort to evangelize to strengthen the faith of the people first in our Chrinmei area and to the rest of Manipur, the family of faith has been making effort, consistent effort, establishing the retreat center, and just give an idea, and they just executed this beautiful monument. May the Lord shower choicest blessing upon the family of faith, and upon all of us. May Christ's cross, the cross of Christ, obtain for us victory now and forever. Amen. Heavenly Father, you so loved the world that you sent your only begotten Son into the world, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. We believe in the Son, in your Son, and we follow him with carrying our own crosses. A sign of our love and our adherence to him, we have erected. The family of faith has
has erected this monument as a sign of our faith and love, our commitment to you is remain in everlasting. We are going to bless it. May we keep all of us strengthened in faith so that we remain always and truly your sons and daughters. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. John 3:16. We love him, for he first loved us. This crucifix is erected by the family of faith with deepest love from our hearts to our Heavenly Father, God the Almighty, and to the most holy and sacred memory of our Lord and Savior Jesus Christ, the Son of God, the Word incarnate, born of the Blessed among women, Mary, ever a virgin, the worthy, spotless, paschal Lamb of God. He redeemed the world by his atoning blood, crucified and died on the cross at Mount Calvary under Pontius Pilate. Most humbly kneeling before him, and with God the Holy Spirit abiding in us, we confess that he is the risen, glorious, and sovereign Lord of all the heavens and the earth. In joyous communion with the elect angels, all the redeemed above, and in the presence of God's people, this loving memorial is blessed by His grace, Most Reverend Dominic Luman Didi, Archbishop of Imphal, Manipur, FOF Mission Center, Tingpu Luang, Tengkonjang, Khoupum Valley, 14 September 2021, Feast of Universal Exaltation of the Holy Cross. Hojik ako'y tanbibak Prabhu Jisu Krista po tagat isay asi ako'y pum namaksak minasi isay lusing badi choir lazy ado regasu ako'y tamoy nung dagi sintok na how na isorbo tagat kasi.
culture da ishorbu thagat pasi khoidagi wangba khoidagi phajaba konjel ho hoing tauna ishorbu thagat le khurumei hai duna hoji khoidagi wangba khurumba aduga khoidagi wangba ikai khumnabagi ho hoing do akhoi pangthokani masigi thauram logdaba singdo masi hongdoknanaba ningsingjari na isorbu thagat pe yaponte akoi su hauna hallelujah phongdokani aduna aina universal church archbishop ki taraf lauraga hallelujah haiba kanda bimiam hauna hallelujah phongdok bisiko hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord gong na bang wai mai me gai na ta thon ku the kuma aniu taw tho han me tuang gan dai la gan di kho kuma aniu res kwang su mai father bishop father sun goi photo session la bam bigan khao kuma aniu gong na bang wai me goi hai mathang tong session khang holy mass khang hai aniu kai na chamdan gan di kho tu mai hai me goi na kho jeng hoi lo ni bitong the me goi na hu thang de na kuma ta thao lo kho pu tho
cái bầu ta đi này là lâu doan mấy ai năng thâu vội đây nào và mê đắng hay qua lâu thái mây ra quăng kiều về nâng khâu hồi mây gọi ta in chẳng mà mê Ringhpou tạc mát mây nâng ram trên tay ai xoan là bám ní quang Chrinmei ta lần môi tê và mây ai rina xoan tình đau về gần khâu ai nắng tơ cao về ai ruy hoài này mây coi chú lâu bờ mê nắng cũng mây ra qua mang kê cài bầu xem rơi xuống